Thobela, ke a le tumediša, ke a le tamiša go semoya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata go bolela gore re bolele ka dilo tše e leng gore re ka ba re di dira. And go tšela dilo tše re di dira ke dilo tše e le gore di dira gore re be le ditoro tšela tša go tšhoša. Ditoro tše re di bitša gore ke di-nightmares, ditoro tše e le gore ka nako tše dingwe di khosa le sona segateletše. Nako nngwe segateletše se kgona go khosa ke batho ba go seleka, bathakati, ge ba etla ba nyaka go dira tše ba o dirang, then o be le mahlatse, badimo ba go tsoše, goba mangwele a go tsoše, gomme o imele batho ba uwe. Ke mo e le gore tlo ka baka la gore ga o tshwere ke segateletše o ba between mmele wa gago o ba between go tsoga le go robala. Kore o kgwetše le gore mmele ona o sa robetše, mara bjoko ba gago, the brain, bjoko ba gago bo tsogile, and then le di-senses tša gago di tsogile, mo e le gore o kgona go kwa le di-feelings di tsogile, o kgona go sensa goba go feela gore go na le selo goba motho ka mo ntlong goba ka moka ka moreng ya gago. Wa tla motho wa gona mo go wena goba ebile mo gaufi le wena jwalo le jwalo, mara kgwetše le gore mmele o sa robetše, kore mmele wa gatelega, akere o nyaka go tsoga mara o palela ke go tsoga. So go na le tše le gore o ka kgwetša le gore rena ra di dira tše le gore di khosa ditoro tša mohuto goba tšona di gateletše tšeuwe. Segateletše ka nako ngwe se kgona go khosa le ke di-entities. Entities ke šetše ke tlhalosetša gantši gore na di-entities ke dilo tša mohuta mang. Ke a tseba gore ke le tshepišitše gore ke tlatla ke dia video le gore ke tlatla ke explaina in full ka di-entities. Sona di-entities ke dilo tša go bereka ka ke dilo tša mohuta mang, di šoma jwang, and di affecta maphelo a rena jwang, di affecta success ya rena, future tša rena, mešomo ya rena, jwale le jwalo. And ebile di affecta le health ya rena, akere di affecta health ya rena jwang. Ge e le gore ga se le bone video la ke postileng ka Monday ya story time, ke kgopela gore le be le leng story time sela, a se ke dire ka bomo, ke be ke rata go no le bontšha go ba bangwe gore di-entities di gona di a phela and di ka affecta bophelo ba gago, di ka affecta lapa la gago jwang. That's why ke dirile video e line ka le tshepiša kare ke tlatla ke dira tše dingwe gape, ke tla no thoma go dira di-story time mo e le gore ke tlo no le botša dilo tša go fapana-fapana. Ka ra story time ke tlo le botšang tšona, a se story time se le gore e tlo no ba go no theeletša la ipshina ka sona, ke se le gore di tlo learna something from sona. That's why ke le advice gore at least le lebelele le kgone go kry-a maele a le ka kgonang go a kereya. So and then se gateletše gape nako ngwe o se kgona go khosa ke badimo ba gago, ba kgona go tshwariša segateletše, maybe kgwetše ba etla mo go wena, and then a kgwetše le gore wena mohlomong kudu go ka kgwetše le gore a se otlho o ba lentho le ya go acknowledge badimo goba amogela ka raphelo ba gago, and ebile a se otlho e ba lentho le ya gore mohlomong anke o phela ka o ke cleansa mmele wa gago gabotse, then o sa ba le lentho la letšhogo. Motho wa ba le sefifi o phela ka letšhogo, motho wa ba le sefifi o phela ka o ke nyatša. So le ba tsena badimo nako nngwe o ka kwešiša gore ke bona, mara o no ba le ntho la go no tšhoga, akere o setse no gore what if ga se bona, kore o sa na le di-doubts. And then ka baka la gore wa ba kwa ba gona magaufi le wena, o ka ba le ntho la gore wena o nyako o tsoga mo le gore bona a ba nyaka gore o tsoge, go na le dilo tše ba swantše ba go botše tšona either ka di-vision goba mohlomongwe ka tšona ditoro, jale wena o gapeletša go tsoga, then ba kgona gore ba o tshwariše segateletše. So mara go na le tše le gore mo e le gore segateletše se sa re tshwara, and then goba mohlomongwe re ba le tšona di-nightmares, story tšela tša go tšhoša tše le gore go yo phafarega mola o tlo kgwetša le wena o tšhogile ka nnete-nnete, o kare ntho ya gona e diragatše ka nnete, toro e le gore o tlo kgwetša ebile o sa kgona gore o boelela borokong gape ka gore o tšhogile la mafelelo. Toro tše di so le rena re kgona go ke khosetša tšona. So today ke tlo le fa di-items tše 5 tše e leng gore santše re tlhokomele dilo tša gona, re se ke ra di dira gore re se ke ra tliša ditoro tšo ka gara maphelo a rena. Pele re thoma ke rata go amogela ba e le gore ke mathomo ba tsena lenaneo la rena, ke le amogela go semoya ka Dr. Makgabo, ebile ke rena ba mmaoto ka re mo ga Dr. Makgabo ditaba ke maphapha, di tlo ipshina ka tšona la ba la sa tswana le direng, ebile ke kgopela gore le subscribe le like channel ya rena, le gotle le notification bell ewe gore ka mohlwe ke uploada le kgone go tseba, ebile le share di-video tša rena le batho ba le ba ratago. Ene yona channel ye
ga se fela for batho ba e le gore ba na le spiritual gift ba na le mpho tša semoya ke ya batho ka moka ka gore ge re le batho ka moka we are spiritual. Batho ka moka na rena re na le di-blessings, batho ka moka na rena re na le dimpho tša go fapana-fapana tše e le gore re di tshwere, re na le kore di-gift tša go fapana tše e le gore na le tšona. Ba bangwe ka ba di-gift tšela tša gore ba kgone go šoma ka semoya ba thuše batho ka tsela ya semoya. Ba bangwe di-gift tša bona a se tša go ya go thuša batho ka semoya, mohlomongwe mo e le gore ba swantse gore ba be dingaka goba ba swantse ba profeta goba ba swantse ba šomiše ba alafe batho ba direng di-gift tša bona o kgotse ba na le di-gift tše e le gore maybe re ka ditša re ke di-artistic gifts mo e le gore motho o filwe mpho ya gore a ka ngwala dibuka ra di bala ra kgona go ba le tsebo. Ba bangwe ba filwe dimpho tšela tša gore tša go opela, motho o kgona go opela ka opela fela košela ge re itheletša e re thoba maswafo ge e le gore mohlomongwe re nyamile košela ya re kgomotša, košela ge re itheletša e kgona re kopantšha le modimo, e kgona re kopantšha le mangwele a rena jwalo le jwalo. Re filwe dimpho tša go fapana-fapana. Okay, jale a re tseneng ditabeng. Dilo tše 5 tše e leng gore ke be ke rata gore okay nka le lemoša ka tšona gore le fele le seke la di dira tše e leng gore di ka dira gore motho a be le tšona di-nightmares e le gore toro tša go tšhoša nako tše ngwe di ka khosetša le tšona di gateletše. Okay, ya mathomo ke gore motho ga a robala ka kamoreng ya gage o hlokomele dilo tša go tshwana le dieta o seke wa di beya gaufi le mpete wa gago, o seke wa tšea dieta wa di beya gaufi le ditlhogo tša gago. Automatically go tšea dilo tša go tshwana le dieta o di beya gaufi le mpete wa gago goba le ditlhogo tša gago, dilo dieta tšeo di tlo khosetša ditoro tša go tšhoša. O kgona go ba le toro tše e le gore e ka ba ditoro tše re tšwa re ke di-nightmares and ebile o ba le toro tše e le gore o ka kgotša ebile o tshwana le ke segateletše ka ra toro ya gona. So dieta di santse di dule gole le mpete. Okay, ya bobedi motho ga a robala a leke gore a phuthe ka kamoreng ya gage, o se ka kgwetša o robala poleke e leng gore go hlakahlakane, mohlomongwe o buile mmerekong o lapile wa thoma wa ya dipitšeng goba wa thoma wa dira mešomong ya ka mo gae go fetša mola o lapile o swantše o robale go sasa o ya mmerekong. And wa kgwetša le gore mohlomongwe go na le tšo latlhetšeng kua le kua, dikobo mo fase, dibuka kae jwalo le jwalo gore go hlakahlakane. So ka mora ye le gore o robala ka re ga yona and o robala ka re ga yona e se phuthiwe e se tidy e bitša tšona ditoro tšeo tša go tšhoša, e bitša di gateletše, e bula mabati for dilo tša go tšhoša di tsene, e bula mabati for di-entities di tsene ka lapeng la gago. So ga motho a robala bošego a kere o no make sure gore pele o robala wa no phutha mola wa beya dilo nto ngwe ya dula mo e santse o dule gona, o tla bona o tla ba le boroko bo bobotse o ka se be le mathata. Ya boraro nto go tshwana le seipone sela sa gago sela o se ka kgwetša o se beile mo e leng gore go robetše o le mo mpeteng o kgona go se lebelela o kgona go kipona. Motho ga a robetše mahlo a gage ga a tshwana gore a bone seipone sa gage gore a kgwetša le gore go lebelela ka seipone wa kipona a o nyake go seuwe seipone sa go se bea mo e leng gore le go se lebelela wena o ka se kipone o ka bona dilo tše e le gore di ka ba di lebane le sona ya ba gore seipone sa gago se seke sa lebana le wena. Seipone se jalo ka a portal to the other world, seipone se jalo ka lebati la go ya ka the spiritual world, the spiritual realm. Ke bone go na le di-story tše dintši e le gore ke di badile goba ke di bone akere di-video tšona ke di bone tše e leng gore o kgwetše e le gore mohlomong ke di-story tše e le gore batho ba tlhalosa dilo tše e le gore di a ba diragala ka mo lapeng like di-haunted house jwalo le jwalo akere. And then ka re ga dilo tše la ke ntše ke lebelela ke dira di-studies tšaka ka kgwetše e le gore ba bolela gore seipone se bula menyako ka gore gantši di-entities ge di tsena ka mo lapeng gantši di šomiša nto tshwana le seipone. Go na le di-story tše ntši e le gore ebile di-true story di diragatše ka nnete ba fetša ebile ba dira di-movie ka tšona tše e leng gore kore yona portal yewe goba lebati lewe le butšwe ka eng ka seipone.
motho o no ya kwa seiponeng wa kgwetsa go na le nngwe example nka le botsang yone ya motho wa o ema mo seiponeng o kgwetse le gore wa sepela o ema mo seiponeng wa ke tsebelela for nako e telele o sa shift ebile o sa ponye le matlho ba re go ka dira seo fa nako e telele o tlo kgwetsa o thoma go bona o ka re mmele wa gago ka kwa seiponeng wa shifta ene ebile o ka kgona gore o lebeletse kwa seiponeng nako e telele o thome go bona dilo tse le gore ga se tsona o thome go bona batho ba bangwe ba e le gore ba tla ba bona kwena o itseng because wena o dirang o bula lebati to the portal world to the American spiritual realm o bula lebati o bulela di-entities go tsena and di-entities ka setse ke boletse go na le di-entities ke meoya ele ya go senyakega e le gore e tliša dilo tse dimpe e le gore e ka kgona go le attack le dira dilo tse ka mokana tsena ka malapeng and a go easy gore dilo tseo di sepele once fela di fitlhile tseo di tla nyaka baruti o tlo kgotsa ene dilo tsela di kgona go possessa batho ka mo familing di kgona go khosa malwetse di kgona go khosa ditlhakatlhakano dilo tse dintšhi ditšhelete tša phatlalala jwalo le jwalo mo e leng gore ke bone movie mentšhi goba di-video tše dintšhi mo e le gore batho ba feletša ebile ba etswa ka lapeng la bona ba tšhabela lapa ba tšhabela le phatla ka moka e leng ka mo lapeng ka gore ba tšhaba gore dilo tsela di kgona gore di ke attach-e le mo di-furnitureng goba le mo bathong so seipone ga se nyakege o se ka wa lebana le sona bja seipone sa mo e leng gore le go o se lebelela bošego o tlo kgotse le gore wena ga o kgone ke pona o ka bona dilo tse ding ka mo roomong mara kgotse le gore wena ga o kgone ke pona number 4 mpetsa mo bjang gona o se ka wa bja mo e leng gore o tlo kgwetsa o lebane ge o robetše wa kgwetsa le gore o lebane le lebati la o tswa ka moka ka moreng motlho mongwe le o tsena passage goba le tsena ka moreng tše dingwe ga e nyakege le yone ke ntse ya go bula ke ntse ya go bula menyako for dilo tšeo di sa nyakegeng le yona lebati lela le bula ke e portal le lona so ga di nyakege bja mpetsa mo e le gore ke kgole khujana le lebati mo e le gore go robetše ga se o lebane straight le lebati la gago kudu ka gore ge motho a se tša tlhokofetše ka mo gae let's say o tlhokofetše o tlile gae o tlo lela gae go sasa re ya go boloka motho la re montšha ka mo lapeng ka moki ka re montšha ka moleka ka moreng re tlo šomiša lona lebati lene lela so ka nako nngwe okay ba bantšhi ntlo re ke ka getše mara ka nako nngwe o kgwetše o sa tsona kgale before lena le aga mowe a na gona batho ba sale ba dula mowe na a na lebati lela wa kgwetše le gore ke nnete gale o sa le wa ba le motse gana mo ene gana mola le beleng lebati ke nnete sa le wa ba le lebati ene wa kgwetše le gore o lebana le lebati lela le la bulega o lebana le lona mo e leng gore go na le setopo se se tswileng mola then go robetše mo go lebana le lebati ke ntho la gore le yona e be ntho la gore o bulela menyako gore anything e ka tsenang e lebana le wena and then o bulela menyako for ditori tsela tša go tšhoša for tsona di gateletše and then ya bo 5 ke lefastere go robala ka moka ka moreng ya gago mpete wa gago o se ka kgwetša o tšere mpete wa gago gantši re rata tša mepete re le bantši re bja mo mafastereng okay o ka bja mo lefastereng mara go bja mo lefastereng o make sure mpete wa o ba le headboard go ile gore mpete wa o lebane lefastere ga ile gore go robetše ditlhogo tša gago di lebane straight le lefastere gore o be le mpete wa against lefastere make sure go be le headboard ela it's like ya go protect because lefastere le lona ke lebati ke a portal to the other realm so go be le headboard ya gago e ba jalo ka sethiba lefastere lela gore dilo di-entities le bathakati ba palelwa ko tsena ka gore batho ba tshwana le bathakati go na le ntho la gore ba kgona go tsena le ka lefastere gore gantši ba re ba šomiša mafastere kudu go tsena ka mo metseng le ona mabati mara nako ntši ke lefastere ke ntho la last ke dirile video le nako tše ke bolela ka letswai gore fela o tša letswai la go at least once a week o re go koropa ka mo ntlong ya go ka lona cold but then o tša sekoropo sa gago o se lokele ka rapakete ya gago yene le ya ba le metsi a consult o gamole and then o phumule di-fester bank tša gago o direla goreng letswai lela le a šalela mola metsi a la letswai a šalela mola fester bank and then a tiša
motse wa gago gore ge ba etla ba leka go tsena ba palelwe ke go tsena. So o ka kgotela gore go robetse then mpetolo wa gago o beile against lefastere gantši le yona e tliša tsona toro tsela tša go tšhoša. E bula ko lefastere le jwale ka a portal to the other realm ka ke ke boletše. E tliša ditoro tsela tša go tšhoša, e tliša le tsona digateletše. Ke tsona tše ke le tshwaretse go tsona. And then ge nka ba le tše dingwe gape di-advice tša mohutoki ke tla fela ke ntše ke lefa tsona. Ke a le leboga.